Marun sema si kita kebi maruasa naung saon sombang kapia sumunara tatahulending naung su kanal YouTube YKB berang sangih. Ubawasan kita sora ini bau buka urarolohang pasale mapulenung ayat 35 sarang 40 kupia tatemboe karadile baugu batang yang halah. Ayat makonase sora ini rolohang pasale mapulenung ayat 37 kereini bawerane. Kai Paulus nebera sumanga mabu polisi ene ikami kai kawanuang negarang Roma. Tawe ni papiri kesang kutoi kami kawe seng nilimada. Ini sire mendoloh ikan dua pakapure pakapenisa ikan dua madiri pengoro manga mapapangkat apang tembonangu kawanua aparenta hala sorong ini apeleso ikan dua. Martin Luther King Jr. bonedudato kereini mata huakare suapa bue makoa sungkarene sukaradile suapa bue. Bou dudato ini kita mengendung baugu ikite kumbahang pia pilene mekoa karadile. Keren lai baugu tomata warine kamageng akareng kaiso kamageng isi akareng tawe kinahanganeng lai mensang isie makatoha metengo. Kakanoa Paulus dingangi Silas negeliu enas sikite tadeaung lai mengendung memeti u karadile baugu batangeng halah. Paulus dingangi Silas kai kawanuang negarang Roma. Tawe hinone hukum tentang bedan tawe ni adil. Waringwene pelah hukum ni katarima Paulus deduang Silas. Utekai limawang ator. Kamageng Paulus dingangi Silas tawe nelahe leenang umapapangkat kuating lai sutomata warine suelomahi. Pia karadile barine betumba eng pia gunane suwatang yang hala. Kaiso pia gunane lai sutomata warine suelomahi. Kamageng ikite meneheng mekoa darai ute ikite lai nakasaramat tomata warine bou kata tahuakar. Ikite lai negeliu tinena mapia susendinganengu tomata tadea mekoa mapia suelo mahi ka dentane. Sarang ini nasa ikite sora seini abe kiburei melaik lai me-subscribe dingangu pahia sutomata warine. Waringu kerene ikite senengara sembahageang surarungu petatangkiang habaru Injil dingangu YKB. Mawu mengaramate sikite kebi marun semah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.